Ketheka mutegeri wa Weru TV kugwatogeni Nteto ya Weru Thaa Mugwanja. Tukiamberia muntu umwe muthuganirwa wamba wa bodaboda na tigitwe akwite na ninyume akubithukirwa ni mwingi nterisha kandabene. Antuma mariuga mthingatire muntu murume uyu kuma Isiuru bamakuga niku aire bodaboda inu na mamu withirwa makimugwatira nterinchi ya kandabene bare mumugwatidirie mburi akatheti na nyanje na mbere ya kumubivia. Mwari uria muthuganirwa uyu arakamatite nogu na atorokire na kubonoka mwingi uyu uria uraina maruru manene Kevin Kimathi hatobesio muthaka wa ukurwa miaka ya tiati na ithitwe buru mwanke ukukiawe nteresha kandebe nena bo inyume kuthwanirwa kwithukira nderebo mo bonda Isiuru na umuya bikibiki ewe buru muntu aguyete Isiuru antu babikibiki bengana nuwe yani bamutia aikura muntu Isiuru areo dia ekora na nara ora baginya mwero malia atia bikibiki eviria mauta agura mauta kandebe agura mauta kandebe ginya kandebe antu babikibiki nara Isiuru na batweka bakomenya bamuthia daba ginya o bamu muria na ile ndi babirerio muria na undware muria na undware ngana nuwe na ubagimuragia na umanga ya kuonekanira au ani ndi bamwithi iba mone tire bikibiki yuwe bo muno bakelo tanzuke mbethe kumania wamba boba bunda oiji nguromba ambo gito kumambe chyo kuthukuma thine chaku ora bikibiki yaku mtoke nwa akati kwenda kuthukuma ora kwenda kuria stare na maicha stare akayakuya bikibikira ku nguromba kwetha nombi kuna kwetha mwamba wethareria please irio choke ngone anthugenu bikuthamba cho wengwa na withwane maisha yaku iro tugathukuria ri gatwatugura bibi tukore kuo kana thirikari eto muntu athagura bibi kiagara kana ngora bunduki agara ke bibi keke anje bathi twache itigirike pio bruto chumbuka miaka mingi untu bonkona bo buri ao ibonkona bo buinte kona bothoki no ndo batu tukurira sana kiriro keturirite ibatu muntu akathukuma intete bia ruya roke ende akwenda kuo lu yantu babethi eto kathome oye ndigiri no atabionde kendore ka urutango ikariu na bure bonge bwetumi mabisa bokaria muno bariba traffic na bareba tuirenjire ne kinya bonda imwe kiringa biashara itina kinya na ambashiasio buru inkoramba thirikari naomba serikali yetu ya wale ambao tuko na wao kandebene morere na mudhara na kula kwingine kote thirikari ndio yale bikibiki yonda tena number plate atua kali sana kwa bikibiki raka watu tena number plate ndio thirikari na thirikari ndio kinya thirikari ndio kutuchedera no to bikibiki iko tangwe kariu barekera number plate barekera kitamba nyuma ao kwa ito kuona bikibiki ucho chena thena na anto bara bakuya na bikibiki utuko na baberwe etalia nore Reportera Weru TV kumatiania mbita wa Kevin Kimathi. Tukirekana na Nteto nishiingini ati minite wa urituwira wa mungi kaunti ni ya Embu augiti utumiri wa mbugita kaunti ni unu no gwithitie kithomo banene ariuga ona mbugita iribo ukia nigentu kingi gutumashia na imingi itasukuru. Minister uyu ariuga aciari mamingiri maremeto kuribira cyane cia OBC na ike gitumishia na igutasukuru ritamoneke muciri na Nteto enu utumiri wa ndawa cia kulevya ni arutwa a macukuru ngurani ni ucungirite kuthie nthi gwa ikiro cia kithomo thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni kuringana na Minister wa Public Service and Administration thiini wa kaunti ino niwe David Kariuki na uria urauga ati wana mieke ya kuthondeka mbia cia haraka ta ukethi na wendia wa muguka ni ucungiririte arutwa engi gutiganiria kithomo kiao. Wa uguo aciari wanao ni mararutwa mavitia ni undu wa gutigira murigo guonthe wa ureri wa ciana ciao kuri arimu na undu uria ucungirite kuvaguka kwa ikiro cia mitugo iria miagiriru kuri ciana na uguo gucungirira gwika nae mathomo mao wana amwe gutiganiria cukuru. Twina drugs icokete gutonya gathini wa macukuru na nicio icokete kuthukagia nginya kona imwe cukuru ni ciana ni iravivia cukuru kana ikagoma mira ni one of the effects maina mbia aciari yetu nao amwe makona katakoma maragonderera ciana cia kinya vandu vengi makota koma marekirie
wa uguo uthini miena mingi ya kaunti ino makiria icigo ngurani cia mbere ni gitumi kimwe kithomo kirathie nthi kuona aciari engi matire na uvoti wa kuthomithia ciana ciao. Ino nayo icungagirira arutwa aya kuma cukuru kuthie gwicariria umithio. Muno ciana kwingatwa cukuru ni ndwa gutura mbeca, ni ndwa gutura visi na taru kurarite uguo kithira na migunda ndina kindu uguo ciana iria nyingi utina urimi uria uri kwina kuria miciiri. No ati wana kuri uguo vari na batayo ni kianyitirirwa na giaukirirwa. Wale watu wanatuangusha sana ni the law enforcers, upande wa askari, the administration and the rest, kwa sababu hatuwezi unda sheria na ni sisi tunakuja ku enforce that particular law.